Obi di ni free SHS aba. Akufo-Addo ball free SHS ho ban since 2007. Nyame ya adum 2017 obaye. Eho na ana oda na die. Woti akire, woni won kwasiafo ndisifo no ti akire. Yese free SHS enye free SHS 419. Wan ke kan kwasiasem sa na nyame adum odi free SHS ne baye. Hwe nipa dodo a enya kwa secondary school education abra ukwasia obaye se wo se afre na oba be baba free education no waye ni ya extend ko university nyina no afre di e ba ne sin a wo de ukwasia betena se wunya sika nye free education we mo man nye fake news mamu man me ye reality ni e be da sorry na mo ba be jimi be keka kwa asem nya sa adwoma ma me mo bi aba po me. All right, so fanya be sure be dindi no go artists aha ye Ghana 7 TV masho se we best subscribe to the channel no dafa wadwe chira our comment section na me sure be abuja for Ghana for buefu papa awofo Ghana for awofo omu buefu papa obisi President John Dramani Mahama beka say oni sika o de be chef free SHS na mo bi President John Dramani Mahama say oni sika o de ba be chef free SHS na mo bi say ya ka kire mo dada ana ya kan say President John Dramani Mahama and the NDC do not believe in free SHS intimudi to me mango fu mu a jomudi ba yem okrom ha no mu ba mo ante abusafo e mama isem mram ma yen kwana ko share videos no bra na ye ba ye beto na de bia wo ye bia no Bible say de John Mahama nkasa wa ho wo ye scammer papa wo John Mahama na de bia wo ye bia no Bible say de o gu bia betwa wo de ya wo se wanya tumi ni kekere na wo pe keke a wonim se adwuma no ntimi nye na wo pe tumi nti wo de atrosem ne na adasem adada Ghana fo no bi o ma adwen esua no mato abama wo John Mahama ani sa NDC we na wonim de wo ye John Mahama wonim de wo ye I'm telling you when imra won ho so no na Awurade aketua eda wa betri so na hona be hu se Ghana ye fa ye ni agro obi di ni free SHS aba Akufo-Addo ball free SHS ho ban since 2007 nyame ya adum 2017 obaye eho na ana oda na die woti akire woni won kwasiafo ndisifo no ti akire yese free SHS enye free SHS 419 wan ke kan kwasiasem sa na nyame adum odi free SHS ne baye hwe nipa dodo a enya kwa secondary school obi wo ho a wawie JSS be 5 years 4 years free SHS nti osan ko bi voter region ma mi bi asan ko free SHS sika 70 na nipa ntimi nko secondary school inshran kan yankropon a ode na nado dan kwa Akufo-Addo ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebra Ghana for ebetra Ghana abenwa no so awoda free SHS adie Emma yemma yenuanom bi me woni menuanom a benefit from free SHS me ba me ankasa me yem ba me moja next year nyame yadmo obewie obaye ska mituatua obaye ya sika mituatua me ba no eho enye easy na afedi wasan begina simpie so akankwase asema kire Ghana for say duty inadequate funding ti free SHS no ntimi sustain nyame betua woka John Mahama obedia ketua no ebra wote ase na ebra wote akonya no so na ketua no beba free SHS onyonko ebetena so 8 years a for sustaining free education beseen the whole country Kwame Nkrumah na the free education by eno sa brena Ghana was less than 6 million but odiko esremu nko na Ghana wosika pa enso free education odiko esremu nko Akufo-Addo bae wo John Mahama obedi wade
na wawe nam na manaka dompe wana ukaye enso papa igina ne nan so se me manya hye bose me di free SHS beba me beba ekwan ofo aso kro free SHS 8 years wonnam ke kan kwase asem se double track traffic light oba double track what me aye bibia fa ho na nyame betua moka bruta munim Ghana na moye ne sa no ho na nyamwa enyamwa ajimifo ne mmoa bi e wo Ghana ha o ma adwani swa omunsua de omunni daache omunya dokono ene enchinam ene makodia na omo keka nkwase asem senka education ya adwuma won kan ho a enkranfo ni mu anka akwa abakeke kranka be problem anything na ko gina ho catch a campaign during campaign period say ye pedokono ne enchinam ne makodia o se digitalization ram pankrofo we yatimi ato aba ma dokono ne enchinam we wuni we muti wo mam we wuni we mu dia eti wo mam bobra obeda koso ajimifo ne doso oman no ebre because of ajimifo anka Jo Mahama krade o edem besa be mampani mami Jo Mahama anka sawa ho o yes kama papa o Jo Mahama na de bia wo ye bia no Bible say de ogu bia obetwa o de ya wo se wanya tumi ne kekere na wo pe keke a wonim se adwuma no ntimi nye na wo pe tumi nti wo de atrosem ne na adasem adada Ghana fo no bi o ma adwen eswa no mato abama wo Jo Mahama ane sa ndisi we na wonim de wo ye Jo Mahama wonim de wo ye I'm telling you wanimra wo ho so no abusafo etinsem we na Ghana fo bi eka na media enyame nwa because President John Dramani Mahama time na nanado edi free SHS neighbor Mrs. Sabotage na nkofu we aka aye just to kill the vision of President Nanado Glanko Akufo-Addo na enya seketwa. We told these people that President John Dramani Mahama do not believe in free SHS. Proud to 2024, or Kachire say, or no, he's not coming to cancel free SHS until back or the call or extending air call. Your friend is saying, private schools in Nikran will be under free SHS. This is the promise John Dramani Mahama told Ghanaians. This is the lies. Ntro ni dadana or the Ghana for. Sorry, got to a man. And then also when this guy or the shame. A brown mutton, almost your friend is saying, a gold board or there. Sans canning in Nano, almost to me rough, almost to me fashion, fresh as Musisia, Colacos, Omocasamutia books, Omutia uniform, Bibia, almost everything. And Ukraine still President John Dramani Mahama when he's called by I was for Mumayanko, Nankoti videos, remember why? Trap free education. Pasia ultimate sika for private jet. Eko nanti Singapore. Esisa share fogum kodiomo. What you say? Esanya sika high private jet di abrewa ne mfin wawie. Etina private jet tim de ne koso okosa ne ho yade. Etiminya sika tua bribe say yenya Kevin Taylor ofu in non ko free. Wadi mpanifo atem. Court warrant dan so. Mutiminya sika masami jafikoto $500,000 ka no dem. Mutiminya sika eyeden $6 na egu kam na sami jamfiche bi makronfo wunya sika nya free education abra kwasea. Oba ese wo si afre na oba be baba free education no waye ni ya extend ko university nyina no afre di e ba ne sin a wo de kwasea betena se wunya sika nya free education. Wey mo man nya fake news. Mamu mani meye reality ni ebe da sorry na mu ba be jimi abe keka nkwa asem nya se adwoma ma memo bi aba po mempe jimi san kwa si asem no ye ntie o ba o so ba o maji yi la bi u beduru ya na o di jimi ko kwasa sa ba ji di la bi u kra de na dangerous ya Akufo-Addo mo de no ena NDC fo na jimi ntie o mo da so support jimi sem we
Nti ade a china do kwase abetran se obey free education ye beto aba foforo me kan crash now kwase a wo ba wo the gold board aba mu gi sika no he a mo de ama samijan fidi atoto fi am na shawfo na mo de aka show off mo de ye mo boxing e ma mo ma kwase a home cry outside gentility no say Jimmy yamamuo na me catch us every na mu na the lion man me na me kanya me hye MPP ni bia na enim ne NDC for ye afi na mate ase na me so na omo bonnwum se me yiri dada isan be ware me na foforo no bai na ade a wo yiri mani nje ho kro afi na mate sa anwum na se kire pa all because of say Ghana politics wa we NDC ni nkwan dia kope ba bitina se MPP for me gina NDC for na mu nyina e pa mo chomo fanche na enim ne ye na afi de encheba e besana banansin yi MPP for a party bia omamambun e 100% echen NDC for the Arab for besi sifra bro me to me NDC ni o NDC my campaign power Ghana sana me to kwan ba ko MPP for so na dollar da say na dollar wo soro pa na no ma boso e din na e ho na 50-50 obi agitum MPP for buy MPP still ban mu a NDC for buy John mama no buy ade omrika ye dollar no mo tie so ade beduru ha enso normal price that you MPP dey na the same eno nyansan bi anim e wo ho Shatawale fans a omo so omo ye wi for Shatawale fans for nyina omo nim nyansan chen parliament for nyina me na me catch ro me wo guy we video na oye video bi say oda NDC for ase say NDC appointee woman we no last month ababia nkola no de ka no konya accident ya nipa 16 we no ma me no ekwa akoya doye okoma family bia 100 million o we a or the 500 million o currency ekwa church na nkola ne kwa asore so mo fansi asore dan jimie Ghana fo no hia no ntina eturu ba bia na ya ton ye nkwa na e dia giska nyansa ambo mutim za babia nkola no we kwan no so from Accra to Kumasi Sabme highway we kwan e busy only 2 lanes pe ena wo kwan no Libya how usi o highway so a bra obemusa Ghana pa de kanyansa ne jimi aye obi pa echen obi ase Libya omo tsoro omo Libya omo kuru ase kwan bie no kura car timi ko speed timi ko kwan no nyina omo agu na asphalt kama Ghana ye main highway 2 lanes pe mo sora mo kasa gbegbegbe ye wo ha ena Fanta Black Fanta comedy ebe tete mama say obekun se obedin oye life on odina tem ye wo ha na no woman bi ko ye life on tete Donald Trump o makochi no Donald Trump ye no can pay obi ebo tu man ti Donald Trump so o mo bo nipa no tu ho da moment no kun anko ba bia se enye plane we na ti hwe ya na no a plane no ti hwe no na onim se oye minister oye defense minister onim oye hwan o degree o omo awu asan hye enti ehu aba NDC fom ena mama me no koya doye okoche abusuafo nyina 100 million ka omu fin da me na me ka kire ko omu fin sawadi ase ko omu fin mama ba ya ade a oye nyina 00 no bi 00 okay bisa wo se dollar no na $100 first na wo se $100 na ye 20 something million rather but na cement bag kura da bia megina tem we so da kana cement kura 1.1 million so dollar te ba beduru 10 enso cement nda so da 1 million nyansa be na wom enti wo to na wo betron ka se aban papa ba na woni twa asere na wo pese ka kyewo nipa na wu wa wie 100 million na mo ko mabusuafo yi enti mi fa kola no ba nkwan biem ko mu jimi no mu de ku mo wie kubedua ko him play no twi fam de musuro na mko ekoye mo adoye onu Ghana musuban mo bae MPP aban no ma bo dindin ni bana dollar gina ho yie mo bae NDC MPP for price na mo so de adwuma mo bae MPP for mo achi o mo tum no e uncountable numbers nso no nyina o mo san pie se MPP for ba power mi drum se NDC for mo awu mo yi o mo double times double Mimi NDC ni pa metna Ghana mentuma ba ma MPP da but minim ye kan ma amasa ba this moment a oyer sa say normal boy din e wo Ghana enso dollar no atia ba from ejimi nyansa bi anim amambo we Shatawale kura metima bu Shatawale street gangs no kura metima bu sa amambo we bi
So what you say? You ha na Israel for ni ayifo enya wo ntoka. Jo mama wo ba ya wo papa ye wakọ sa aduane e de aguka go plane so mo fa nkomo because opedin. Because opedin e tan. Saudi for betuma hwe sa nkofo no Saudi betuma hwe Gaza for 10 years. Se Palestinians kuro na e da hono no se ense ya ko ba ko hwe omu Krum City obaka se ya buruchi na ko hwe Accra. Sabra minu ka se oko school bi mu Ghana light nu ho ena oko ba bi ka kwan kura no kota nu ho the lineman make a chow ye nyina Ghana ya hospital nkura se da bi ma so beams da ndisi for money awu mu be sin tem kokromotu we no mu di yi mu o mesan yi but MPP for mu ba me nkan ho me se me baba be join NDC unless be ye politics eye kasa ya unless ye de bia unless me kwara me se meto fun ama unless ba me MPP for NDC for no mu ajimi ena me de me bufu ye omochi fanti komedi kotum onu kwan MPP for faso ye MPP for ni power but omo sheki Ghana omo tumi omo oppose krache NDC for na mo bara ne ya me bu